And and I think that things like posting children on social media and even showing them on live are some of the tactics that they use to identify babies that they can, hurt or harm. So sahi mnaitisha Ella, I'll be trying to post to small sit up Elani. I'll post 2 videos of her here and there, but I'm going to limit how much she's on social media. Sahi mtakuwa mnaniona mimi sana, and maybe on the dad's side she'll be showing on the Obinas on their YouTube channel. Yes, she'll be shown there mostly, but Mimi, I am afraid. I was even having a conversation with Brianna Juicy, and we were talking about how Juicy too, in Australia, over 390 men were tracked down for harming babies, week-old babies. They were just harming babies in ways that you cannot even start to describe. And they are recording those videos and then supplying those material to other men. And they tracked down a ring of over 350 men. So yes, in as much as Ella is beautiful and I want to share her with you guys, I have to protect her. And any mom who's watching this or any female knows exactly where my fear is coming from. You people have seen videos of men doing things. Even here, Juicy, ilikuwa Meru ama Embu. And fellow men are hyping other men to do unthinkable things to her. So for now, let me just enjoy Ella. We'll enjoy her privately. Hatapasua. Go with Brianna. Brianna is gonna give you tamu. Go with Bri. Go with Bri. Ella. Yeah. Yes. Yes, so for now, guys, I'll enjoy Ella privately. I'll keep her as private as I can. I don't like where the world is going at the moment, especially for girls, baby girls. I'm not comfortable with that. Even here on social media, I'm not happy with where it's going. So for now, I'll be posting once or twice. Hata si me notice, since historia Embu ama Meru nini, I haven't been posting as much. It's just unfortunate that it has come to that point, but wacha nikae na mtoto. The world is not a safe place for the girl child right now. Go and sit. Brianna? No. Take her and close the door. Close that door behind you. Take her. Close the door. Oh my God. Yes. So kamera yangu iko na shida. Mnaniona vizuri? Naona mtu aki. Oh my God. We, mtu amejam. Well, I'm going through the comments, guys. Sorry for the silence. Naangalia tu. So yes, as I was saying, guys, dunia saizi ni very unsafe for the girl child. Girls are being treated in horrendous ways. Very despicable things are being done to girls, even babies, literally babies. And I remember seeing a video of a man who was made to carry the body of a dead baby because he had mutilated that baby to a point that she died. And I remember seeing my child in that child. Yani, oh, it was so heartbreaking. So for now,
wacha nitakuwa na post once or twice. Si ati nasema ati I'm taking her off social media completely, but I'll just be posting, you know, venye tuna celebrating milestones like her first day of school, akianza kutembea comfortably when she's running, you know, small celebrations here and there. But yet now mimi sasa living my motherhood life for her on TikTok, that is going to change. Aya. So I have 18, staki kukaa live sana, sinasikia mtoto anasumbua huku nje. So I have 18 more minutes and I'll try to answer as many questions as possible. So leteni sasa naanza kujibu maswali as of now, as of 10:43. Twende kazi. Hizo zenye zimeulizwa huko juu tutajibu sasa kuanzia saa hii. Bridget Contreras, mlidate for how long? Hey. God's favorite ni nani yupi huyo? Hey. Zenye siwezi jibu, nitakuwa najibu tu na he ama juu sasa nyinyi mnataka nianze kurekodiwa ni trend tena kesho. Niko wapi? Niko kwa nyumba Kate, niko kwa nyumba. Obviously si yuko kwa barabara, niko kwa nyumba. Nini imefanyika unatoa Ella socials? The world happened. The world has happened. Saa hii watoto wanawake ama watoto wasichana wameanza kuonwa kama viumbe. Sinyi mmesikia mwanaume mwingine mzima, a full grown man ameset kamera hapo ana record akisema vile saizi watoto wa shule wako very attractive kushinda wanaume wazima. Hao wanaume wazima ni matakataka. Hao watoto wadogo wameiva. That's a grown man saying that on social media. So that I was telling my sister, because of these things that are happening, I'm going to start going to shooting gun ranges and I'm going to be a licensed gun holder in the I'm going to be a firearm holder, so that in the event that anybody thinks that they can look at my child with the wrong eyes, yeah, we're standing on business. Toi ako sawa guys, ako sawa. Aya, mlete. Elani, come. Come here. Come. What happened? Why are you screaming, Mama? Okay. Mtoe kwa stroller. Aya, hold on. Let me take my phone first. It's okay. You don't need to scream, okay? Let me feed her first and then you'll come take her on the stroller. Okay. Hey. 14 minutes to the end of life, guys. Mayana anasema ulizaa ukafurahi kabisa. Sijaisikia mtu amezaa na akakasirika. I have a beautiful baby. Ama ulikuwa unataka nifanye aje after nimezaa? Mayana. Ni wewe ulitumana mtoi kwa kazi. Ni mimi nilimpeleka. Madam Patrola amekasirika hapa. I think anasikia usingizi.
Helena, nakupenda pia. Nakupenda. Yeah, John, as I was explaining, my daughter has long hair. It's just that she has hair in specific places, kwingine hana. Christine is on this live, she can tell you for free. Ella didn't have any discomfort whatsoever. Nilikuwa nimeshikilia tu, yani ile legezi yenye hata akisikia uchungu mwenyewe anaweza ivuta. So I put it very lightly on her head so that she doesn't feel pain. Okay? Elani. No. You're not going on camera. Yeah. Acha msupa arudi patrol. You want to go outside? Let me open for you. There you go. Bye. Wewe ndio ulinyang'anya Lola sweater. No. No. I would never. Mtoto wetu ajalala, Ella bado ako patrol. Huyo ana patrollingi hadi kitu 4 am. Acha nipanguze kamera. 4 am ndio atalala, so she's still awake. Ujasikia soon you will be hosted. Nani amesema? Mimi nikahostiwa. Bado nani amenotice leo na glow guys? Yes, life is good. Okay? Life is good. Things are getting better. My daughter is happy. I am happy. Everyone around me is happy. So, what's the essence of you kumtoa kwa kamera? Yeye, unajua yeye, as the other parent, he also has his own rights over Ella. And he will do what he feels is right. And Mimi as a parent, as long as it doesn't inconvenience my child or harm her in any way. So if in any way things happen, I don't know, yeye afanye kenye anafanya, as long as it's for the well-being of Ella, it's okay. As long as it doesn't put her in immediate danger. Unajua akiwa na babake, you can always count on the fact that she's always going to be safe and taken care of. You understand? So yeye Kenya anaweza fanya is not the level of which he can protect her is not the same level that I can protect her. So mimi kwangu, that's why I'm deciding no social media for, okay, see ati completely no, but we're just gonna tone it down kidogo. We're not going to have her paraded all over as much as we've had before. I told you, I have seen a video where women were one single woman and they were all hyping each other up. Oh, mfanye hivi, hapana jaribu hii. Oh, sijui fanya. I saw was it Meru or Embu, I can't tell. A woman came online and tried to translate that language for us, and they were saying very despicable things. And then after that, you see a video of a man also coming and saying, hey, watoto wao watoto wasimbizi wameiva sana kushinda. So yes, when things like this are happening on social media, I cannot trust that my child will be safe from people like this. You understand, guys? So mimi nikiamua simweki kwa social media, hiyo ni social media yangu. But if the dad wants to put her on his platforms, he has a right over her. He has a right to do what's best for her. And if he feels that's what's best, si ni sawa. Nasemanga mtoto ni wa babake, wacha babake provide Kenya anaweza na mfanye venye anaweza. Me, I'm not going to be a hindrance to whatever he wants to do for her or in her life. Wacha ajibambe. Hello. Hi, mommy. Tum? Hello. Say hello. Hello. Hi. Hi. Tum.
eat something nice. No, don't close the door. Don't close the door. No. Go watch Cocomelon. Go watch Cocomelon. 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 Go watch Cocomelon. I'm coming. Yes. Wambo, mimi naitwa show siku gani? Mimi I'm not aware. Like comments zenu zinanibamba, my gosh. Ati alisema utakuwa hosted one day. Mama Boys alisema lini na wapi? Hebu ni DM pale alisema hivyo. Mimi sasa. Hiyo show ni ya mastaa wakubwa. Mimi nilituliza usta kidogo. Nikirudi kwa muziki ndo nitarudi kuwa star, maybe tunaweza fanya hiyo show. But nitumie hiyo video kwa DM. Poleni guys. I realized I'm a child. My dad died when I was very young and I was forced to grow up. I'm not showing you on camera. I hope that's not what you want. Nope. Huyu anapenda camera sana, so she's trying to force herself. Check this. Pungulu. Don't close the door. I want it open. Open. Yes, I want it open. Aya. Bye. Bye. Yes. Bridget Contreras alisema atakuhost God willing. Alisema wapi? Usiku hivyo. Nitumieni yako ka clip. Ona pia mimi nataka chai shamelessly. Nitumie chai. Elani. Can you go to the living room? Go to the living room. Mommy wants some private time. You don't want to go? No. Kai, comments ni mingi guys. Comments ni mingi. Imagine I just scared. Mungu ndio hulinda watoto. He? Pama anasema I should stop being scared of the world, that God will take care of my child. I just told you I saw a video of a man who was made to carry the dead corpse of a baby because he had mutilated her to a point that she died. I'm not saying there is no God. I'm just asking, if God takes care of all children, what about that one? What did she do not to deserve God's protection at that time? She was damaged so badly that she died, guys. She died. So when I see things like that, I'm sorry, I'm human. It scares the hell out of me. That could have easily been that's why I usually tell you guys, hata kutoka kwa nyumba, any of my neighbors will tell you, I don't leave my house without Ella. I also don't trust just anybody with my child. Bye. Bye-bye. I also just don't trust anybody with my child. I was telling you, the men in her life, very limited. Her dad, her uncles, like from her dad's side, and then maybe some, like 2 or 3 people from my end. Wanaume ni wanaume huku nje. I can trust Ella with countable people of the male gender. Because the perpetrator could be someone very, very close to you. Very close to you. So kiniambia ati God will protect. Yes, God will protect, but I also have to do my part as her mother. You get? Hey, Wambu umekazana na history ya show. Kwani kunaenda aje? Mami, give me. You don't want to give me? Okay, bye. American Night anasema mbona situmii sleeping routine? Mtoto wangu afuatangi routine.
Utamfunza routine, ataifuata today na kesho. By Monday atalala time yenye anataka for as long as she wants. And I'm not a fan of waking my daughter up just because I think she should not be sleeping at this time. Mimi namwachanga alale. Wanasemanga ukishtua mtoto kwa usingizi, there's something that it does. I've forgotten, but my mom told me ukishindanga ukiamsha mtoto katikati ya usingizi, at sijui there's something that doesn't mature well, something like that. But yeah. Kanyambu hapana, simdai. Jerusha, ushaikuwa vixen? Ni shai. Hi Elvina, hi. Aki messages ni mingi. Wacha ni scroll all the way to the bottom. Tuanzie hapa. Haya, now let's new questions. Hizo zingine zote nimetoa. Tamara ati nani alisema wewe ni favorite? Tamara, hiyo ni uongo, hakusema. God's favorite anauliza, is that your natural hair? Yes. Let me show you. Yes. This is in fact my natural hair. Yes. That's how long my hair is. Yes. That's my natural hair. Yes, it's my natural hair. Mayona? That's my natural hair. Let's see. Usiku 1 AM ni late sana. American Height. Ela anakaanga awake hadi. Unaona kama saa hii atalala kitu saa 6 saa 7, amke saa 8 asubuhi. Alale sasa kesho saa 2 saa 3. Alale the whole day. Let's see. Linet, uko mbona unashinda mkuliza niko wapi? Niko kwa nyumba. I'm indoors. Clearly I'm not at a hotel or at a bar. I'm indoors. Hati baba nani alisema wewe ni mfavorite, na hata ukisema Ella si wake atamkwamilia tu. Alisema wapi Hekima Lois? Wewe pia wewe unanidanganya. Alisema wapi? Unatoka Kitale place inaitwaje? Si Kitale kwenyewe, from Eldoret to Kitale hapo katikati panaitwa Matunda before Moi's Bridge, hapo ndio kwetu. Maria, wewe ni mrembo. Thank you. Ati alisema kwa interview fulani. Interview gani? Ati nani so arrogant, unapeleka mtoto na ana shughuli na wewe. Hafai kuwa na shughuli na mimi. Shughuli yake inaishia kwa Ella, my guy. Shughuli inaishianga kwa Ella. Hapo ndio shughuli yake iko. Ile siku nitakuwa na problem zenye shughuli itatoka kwa Ella, hapo sasa ndio shida iko. But as long as ana show up for Ella, mambo mengine sasa hiyo si ni yake, yeye na Mungu wake. Mbona ukapaint nyumba green? Green is my favorite color. Walai, Kantana alisema wapi? Unajua you people mnaniambia tu alisema wapi? Send me those clips nione. Ati anadanganya, kwani ulikuwepo? Sikukuwepo, lakini wewe ulikuwepo. Nyinyi mnataka kunichocha ni comment kitu alafu kesho tuanze kutrend. Sindio? Na wajua sana, najua. Ya kina Trudy. Ni ya juzi ama ya kitambo guys? Wewe focus. Wate ombea wanataka umbea. B2 anasema they are lying. Yes, they are lying. Wanatafuta umbea. Ati Kantana, ati wewe ni favorite. Uongo, liars. Taslin, Ella is 1.3. Wewe mrembo, chunga watu. Na wajua sana.
User 2.0. Ona sasa huko living room juu una feel, do I look uncomfortable to you? What about this? Makes you feel... What's the problem? What's the issue? User 2.0. What is it exactly about this video that makes you think I'm uncomfortable? We are not the same, sweetheart. We are not the same. Just because wewe ukienda kwa mtu wako, hata si kwa mtu wako, ukienda kwa majirani hawakutakangi huko, sasa unajificha ficha, imaanishi sasa pia sisi tunatreatiwa the same, okay? Tulia upangwe. Comment section unataka chai. Huku ni busa na changa, huku chai hawezi pata. Oh, thank you Lois, thank you. When people come and try to instigate me towards saying something controversial, haiwezekani. We don't do that here. Here we thrive, we uplift each other and we laugh. Wati mnakuja mnatafuta huku chai, huku tunasabu sana changa. Yeah. Okay? So guys, tulieni, let's have an interaction session. Let's not start drama. It's just interacting. Ella is happy. Her mama is happy. Her people are happy. So why start drama now when everything is going smoothly for the first time in a very long while? Ella ako happy. Ella ako around. Anapiga tu laps. Anapiga laps. Bye. Bye. Yeah. Mtoya anakunywa mala ama fresh milk, zote. Anakunywa zote depending na mood. Let's keep Elani and both parents in God's grace. And may she grow. Yeah. Ella is always covered. We pray over her every single time. Beatrice Akinyi, niliona uko engaged. Wapi? I'm not engaged. I'm a very single woman. I'm not seeing anybody. I'm not dating. I'm not doing nothing. I'm just me for now. I'm not engaged. Okay? I'm not engaged to anybody for now. What is your reaction when that she's allowed? Allowed to do what? Divine soul, hulali kwa nani? Hapana, nalala huko kwa soja. Nikipeleka mtoto uone lala huko chini kwa soja. Mtoto anapanda, mimi nalala huko chini na soja. Saa zingine soja akisikia ameboeka na mimi nalala kwa caretaker. Oh my goodness. Mtawajibu vile mnataka. Beatrice Akinyi, mi huwa situkani watu. If you ask me a question politely, I will answer you politely. If you come at me trying to insult me, then I will insult you back. But kama nimekosea mahali and you come, just ask anybody who's ever DM'd me. Wakikuja, hey, Mama Ella, hapa nayo haukufanya vizuri. Mimi personally, I feel you could have done this and this and this like this. You see that as compare or as opposed to, we mama, unatumia akili gani kwenda kufanya? Umefanya hivi, watu wafanyangi hivyo, tumia akili sijui, Ukikuja hivyo pia mimi I will respond with the same energy, and then when you respond like that, people start thinking you're a bad person. No. You started it. You understand? Yeah. Mimi situkanangi watu.
uko na nywele rembo, si mngeenda pamoja salon? Nywele yangu iko sawa, nishatengeneza. I like my hair. Sipendangi kuvutwa nywele. Unaona hairline yangu venye imekatika? I don't know if you can see. Ndio hairline yangu ina recover. I lost majority of my hair when Ella was breastfeeding during the first year, ndio kameanza kurudi, but naturally this is how long my hair is supposed to be. No, let me show you with this one here. Which one is closer? This one. This is how long my hair is supposed to be. So nywele ina recover. Sitengenezangi nywele sana, kuvutwa nywele. I just straighten kidogo. I stay with it like this for like a month or so, and then nashuka once in a while. I don't like stressing my hair. Sijakuzoea kujibu hivyo. Faustina, I don't answer people rudely. If you correct me with kindness, imagine I'll take your feedback positively, and then I'll also tell you to advise me moving forward. But sasa ukikuja unanitukana, si pia mimi nitakuonesha pia mimi mamangu alinifunza kutukana watu. Pia mimi niko na mdomo na naweza type matusi pia mimi. Ama ni wewe peke yako uko na wifi na simu. If you correct me politely, I will take the feedback and I'll tell you sawa, I will correct here and there. But you cannot attack me and expect me to cover you. At you slap me and then I turn the other cheek. No. We don't operate like that here. For the first time I'm seeing a smart mind lady. You don't resemble Luya. Waluya kwani wanakuanga aje? Waluya wanakuanga aje? Because Luyas are calm, or at least I thought we are, because I've grown up seeing people like my mom, my aunties, Nywele yangu. Shayla, my hair is not relaxed. This is natural. Haiko relaxed, haiko pumped. It's just regular straightening. Hapa Kenya tunaitanga blow dry. Nime blow dry tu. Sijapaka any form of chemicals. Ni straightening tu. I've only straightened it. Please punguza changawe. Wewe ni majibu gani? Sasa mtu akikuuliza swali kama hiyo, unafaa umjibu nini? Your accent nilijua tuwe ni Mluya wetu. Kwani naongea ni kama mtu nimekula ugali sana. You don't act as one. Luyas on majority never think smart. Well, that's also partially true, but we have very smart Luyas around. Russian boy, thank you so much. Mi ni mrembo, thank you. Christine, nimekufollow, you are so mature. I try to be. Aki, you are so sweet, but maybe ile siku tutasikia sasa wewe ndio bibi utachange tushangae. I don't think I'll ever change for anybody. If I ever get into a relationship with somebody, I'd rather stay me, true to myself. I won't change who I am just to please somebody. Yeah. Ella anapiga patrol. Are we seeing you and Nani together again? I feel you guys are a good match. We might be a good match, but there's a better match somewhere. There's always a better option somewhere. Unafanya rafiki yangu Mluya mgani? Labda hata rafiki yako ni sister yangu. Tutasalimia Ella, nitamsalimia kabisa. Mama Nesta, sasa mtu ananiuliza nalalanga wapi nikileta Ella. Nalalanga huko chini kwa Soja. Alafu weekend ikiisha ama kitanda ya Soja ikiniumiza mgongo sana, kiateka ananisongeanga hapo kwa nyumba yake. Tunakunywa ugali ya white na kiateka hapo nikimpigianga story penye kuenda. Yes. Mom Names anasema, are you single? Yes, I'm very single. Niko very single. Thank you, Lois. Thank you so much. Thank you. I am single. So people are asking me, when you bring Ella, where do you sleep? How do you answer that question respectfully? Because if I answer it respectfully, it's gonna be a problem. And I'm gonna find myself in
screenshotted or rather screen recorded conversations going around all over social media, and I don't want that. Okay? Yes. So mimi saying ati wanalala kwa soja na kwa caretaker, I was being sarcastic, okay? I was being sarcastic. But when what? Yes. So I try to be sarcastic. I try to make a joke out of a very serious, because for the person asking me that, they're trying to be disrespectful. Wanajaribu kuni, how do I put it? So you guys understand what I mean when I say that question is very disrespectful. They're trying to prove something to me as Mama Ella. Nyasuba anasema brother yangu amenituma kwako. Anasemaje? Usikiangi mrudiane ukipeleka Ella. Hey. Why is Ella? Ella is hapa tu, ako hapa like 2 minutes away. Brother yako anasemaje Nyasuba? Brother yako anasemaje? Bosi Bora anasema babako. Unataka nikuwe stepmom? Unaona naweza kuwa stepmom mzuri ama nitakuwa evil stepmother? Unaona naweza kuwa mzuri ama naweza kuwa evil stepmother? Ah, my goodness. Her Majesty, you look pretty. Thank you, Her Majesty. Uliuliza mbona ulipeleka mtoto kwa kazi? Surely. Those are things of the past. Let's move on. The good thing is, two people who are estranged are back in each other's lives. Let it end there. We don't need to discuss it any further. That's that. Wacha isha hapo. Mama Nesta ati amekumiss. Hey my love, hi. Ella breastfeeds at night? Yes, she does. Siku kuona graduation. Hakuna mtu kwetu amegraduate. Mimi nilisha graduate, sister yangu amesha graduate. Hakuna mtu kwetu amegraduate. Nyasuba nakutaka kwetu. Mwambie slide kwa DM. Mwambie slide kwa DM. Mwambie slide kwa DM. He's single, why not give it a try? Hey, kuna maswali ngumu. How old is Ella? She's 1 year 3 months. Esther, nani amegraduate? Wenye walienda. Mimi hakuna mtu kwetu aligraduate. Hakuna mtu kwetu aligraduate. So it's just we're okay over here. We're okay over here. Njeri Pola anasema nipe namba nijaribu bahati yangu. Namba ya nani Njeri? Namba ya nani unataka? I hope you guys may notice, anybody that asks me a question that's supposed to set up a conversation on social media, I try to ignore. I don't answer questions that will disrespect any party on social media. Okay? So it's just watauliza tunalenga tukisonga. Rothamni, hizo maswali zako jo. Kesho tutakupata tuko. Tuko siku hizi. I don't even believe in tuko anymore. Tuko siku hizi they just post whatever they are posting. They're not reliable anymore. Yani wanapostingi tu. Unapata saa zingine hata I'm saying something very random and then unaona hiyo ni news tuko. I'm like, how is that even news? How is that news? I'm just saying something so random, so off topic, but that will still make news on Tuko. Shauli anauliza how old are you? Mtandaoni wanasemanga niko 60. So niko 60. Next year naturn 61. Hi Janet Mukami, hi. I hope uko poa. You seem to be a good. I'm okay. Mentally, I'm okay. My heart is also at a place of peace. And like I told you guys a while back, my heart was really, really heavy. I was walking around with a lot of heaviness in my heart, but with time, it has cleared out, and I think I'm in a good space right now. Njeri Paula, sina hiyo namba aki my love, sina hiyo namba unataka.
User 2.0, mbona ukiambiwa kitu kumuhusu unaongea ni kama hutaki na uko kwake? Nijui ni page yangu. Hii ni page yangu na naweza sema kitu nataka, naweza jibu maswali zenye nataka, na kama sitaki kujibu pia sijibu. Is that a good answer for you 2.0? You will not make me answer your questions. I don't owe you an answer. I don't owe you discussing my baby's father on my TikTok live. If you want to know something about that person, go ask them. Why are you asking me? What's wrong with you? It's my life, my phone. I will answer questions in my way, okay? Sending love and hugs. Mwah. Next question. Kale banasema zalia kijana pana. Hiyo, that's out of the question. Vizel Shagzan. Sasa ukipeleka mtu hii wewe ulala wapi? Nimewaambia. Huwa ninalala kwa Soja huko chini. Okay? Tunalala huko, tunapiga story na Soja kila siku asubuhi, usiku mzima. Soja akitoka shift, tena ananiambia bye. Mimi naendelea tu kupiga laps hapo na Soja. Soja akitoka saa zingine kama Soja wako wawili na hakuna nafasi ya kunisongea, naambia kiateka ananisongea. Sawa Vizel? Hekima Lois, how can I get your number? You seem to have great teachings just for us, the two. I have a child. Lois, send me a DM. Send me a DM. Mama Ella, you're pretty and wise. I try to stay on track. Rada clean, Wambea ndio wamejaa wakuja wakucharaza. I know, na wajua vizuri sana. Unatumia simu gani? Natumia Katululu. Natumia Katululu ya buttons. Hata sasa nikifinya mtasikia ti 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 ti. Need to share some few stuff for mommies. Lois, DM me. Na mtoto ukienda unaendanga na yeye. Sasa sikia swali kama hii shwali. Mama, by Mama Girls, co-parenting is a positive journey with maturity, and one person always has to be the one that says, okay, sawa, no matter what has happened, let me put my child's welfare first. You just need that one person mwenye anamuanga tu, hata ikuwe imehappen aje, wacha mtu yeye akue number one. Once you have that one, I think you'll co-parent just fine. But mkipata watu wenye ni wawili with very huge and massive egos, co-parenting becomes hard automatically. Mtu anasema panguza camera. Let me see. Is that better? Sharon aki Mama Ella nitafutie job boy. Mimi hata mwenyewe I work from home. Kama uko na lapi na wifi, try applying for jobs online if you have any type of experience or any skill. Jobs online ni mingi sana. Lois, send me a DM. Kuwa unaosha mtoto asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni? Why? Kuosha mtoto mara moja is not enough. Mimi nilikuwa naambiwa mtoto akishindanga kwa maji, uwe ati kumuosha uwe ina lower temperature ya mwili a lot of the times. That's not true, because that's what I've been told. So I try to wash her when the sun is up ndio asisikie baridi. Sasa mara 2 kwa siku. Carol K, do you still sing? Yes, I do still sing, but I haven't hit the studio in a while, but I'm planning on getting back. Bridget Contreras, mbona ulipeleka mtoto na unajua kwake unaweza enda huko? Mimi, my mom raised me right. I don't just go to people's houses without their knowledge. You don't just show up, okay? Mbone Mabel, I love you too. Thank you. The Brian, ita kina nani tuwasalimie? Hapana. Surely I can't wait to meet you. Yeah, we might meet.
Britney ati 345 viewers. Hata umekuja kama wameshuka, tulikuwa tumefika 500. Watu wanauliza pali na lalanga, mnataka aje? Mnataka nikuje nilalange kwenu? Hizo jobs za online una apply aje? Jobs za online ukisha identify skill yenye uko nayo ama something that you do really really well. Haya, nimetapu wapi? Karibu quality. Kama hili video ikakuwa white. Once you've identified things that you do really well, you start applying for things that you know you can do. Kitu yenye itakusumbua sana kufanya. Mambo ya online ni rahisi. Ati imekuwa wasi. Mami. Hi mama. Niliona mtoto usiku na shirt alikuwa nayo mchana. Wewe unamuosha asubuhi na usiku. Kama queen. That's not a problem. Shida ni baridi. Okay? Kunaweza taka house girl. Gigi, at the moment I'm not looking, but if I ever start looking for that nitakwambia. Ukimwosha twice huwa ana increase sleeping hours. Sawa, nitajaribu kuanzia kesho alafu nitakupea feedback. Mo anasema you're so pretty. Thank you MO. Sabshiro, kwenda kazini ni kama kwenda kwake. Hapana, that's a public space. That's a public space. Meeting in public is safer than meeting in private. Ndio in case kuwake mbele ya kila mtu. Shower before bed. I'll try washing her twice a day kuanzia kesho guys. Si ndio? Hata nimepitisha live. Nilikuwa nimesema namalizana na hii live a few minutes ago, but anyway. Kamjaluo kanazunguka tu kwa nyumba, kako sawa for now. Watu wanauliza mambo na online jobs. Kama gani? Zenye mimi najua, zenye naweza recommend, one ni kama customer service, kuna chat moderation, kuna AI trainings, kuna what else can people do online? The ones that I have tried and actually made money from. Kuna apps za kutest games and applications, basically jobs ziko. But mnaweza DM alafu tuongee hizo zingine baadaye. But anyway, it's been a good run guys. It's 5 minutes. I want to end this live. I want to end this live now. Let me go take care of my child. We'll talk baadaye guys. Sawa. Good night Tini. It's been a great session. At least tumeongea mawili matatu. Let me go back and take care of my child. I'll see you again next Saturday, same time, same place. Sawa guys. Nawapenda pia. Sabshiro, good night. Good night. Lois, umeni text. I'll respond to your DM after the live. Good night Tini. Nawapenda wote.